November ni thum sang ni som ni pahnia longtlaya Power and Electricity Department na thok Pu Francis Ro chung nunga a na tho laya electric current manawanga boral ta chungchang thukal zela nizan lama Power Minister in alotiam to angin he thil thenga mo phur tu te jinga mi ni angai longtlai Power Subdivision SDO Engineer lal ngak li ani chu suspend anita a vanduaina thlen laya Powerhouse duty MR pakhat chu criminal case siam sak ani bok Pu Francis vanduaina to chungchanga longtlai college veng wayale le central wayale te thil phut dang te po ti hlotin ani tur thu sarkar thu nei tu de chuan an soibok mi puin he thil thenga mo phur tu rem ngei tura an phut te jinga mi je chu October ni som pali sang ni som ni pahnia electrical suala wanga mi pathum la in nun na chana mi pahni na taka an hliam pha na rule kuala thil thleng chungchanga chui me kani awangin suspend turangai sa ania a ranin tuntruma hian suspend order siam ani lova thil thlen laya Powerhouse duty MR pakhat chu police and criminal case an siam sakawangin suspend anga ngai sa ani bokani vandoina tokta Pu Francis anupui chu sarkar na pek ani dona hriat ani bok Pu Francis chen na veng Wayale College veng branch chuan nizan khan thu chu siamin Pu Francis vandoina to chungchanga he vandoina thlen hun laya control room duty hi ban ngei ni ro se antia tin mo phurna la tu SDO le JE te po an ban ngei an phut bokani hengba ka hian sarkar chuan Pu Francis anupui fanau te nena zangna domna pek an phut ba ka Pu Francis anupui chu ama le afa te anin chomjui na tan department a anna thom tok na pek ngei an phut bok nizana pungkhom te thil phut pali hantar lang taila chian na thlen laya duty te ban ngei ni ro se Power and Electricity Department Longtlai Division a mo phur tu ber ana thei ang bera rem mithi chung te hna an phu tok zangna dom na pek mithi chung te an thom tok na pek ti te ani PNE Minister Pu Arlal Zirlian na chuan Longtlai EOC venga electric fellow siam tu Francis Ro chung nunga PNE Department a thok electric bana alon laya karenin amana wanga nunna achan chungchang sarkarin a enliam don loti thu chua siamin ata langa pujera hian torpuina ti chuakin Longtlai EOC venga electric wire siam laya chiatna thleng hi poi katitak zet Francis Ro chung nunga cheural Longtlai district in he thil thenga wanga anun na hlutak achan hi achung te katur pui tak zetani atia he thil thleng hi sarkarin a enliam mai don lova Francis achung ten amo phur tu te rilu thiang hlim tak puin an ngai dam ani poin he thina thleng chungchanga amo phur tu te chui chuak tu le dan anga an phu to ka an chunga hremna lek nge ani theinan thei to pin ma kan la don ani atibok PNE Minister chuan hetiang thil hi athlen non le to lo nan po atru langin sarkarin thei top achu zui don ti tar langin electrical suale inti palna thleng om theya wanga nun na hlutak chan thei din huna kan din awangin zoram mi puite film khurzel turin angen ngal bokani Central Yanglai Association chuan hetiang hian thu chu an siam bok October ni som pali sang ni som ni pania rule kual khuwa Wayale member pathum lai electric manawanga nun na chan le November ni thum sang ni som ni pani tlaya Wayale member Pu Francis Ro chung nunga karen manwang thawa aboral chungchanga department in thla da awanga thleng ni a alana wangin nizan lam khan khotlang mi pui thin rim pungkhom chuan natakin lung oi lo na an lo lan tir to a Central Wayale chuan he thil thleng hi chui chiangin amo phur tu te zong chuaka remna pengei turin sarkar ho tu te nizan la khan biak an ni a Central Wayale ten kan ngen na le kan lung oi lo na te min ngai poimo sakin Department changtu Ministerin Voin Khan SDO PNE Longtlai chu suspend order aron chua ngala control room duty po criminal case siam sak ngal ani bok tin minister hian Pu Francis Ro chung nunga nupui chu atho thei tok na siam sak min tiam bokani rule kwalama chian na thleng chungchanga ahun laya mo phur tu zon mek zelani a case siam ngal ni in inquiry lakchar charani bok Minister hian chiat tok chung kwa te nena extra chia kaltlanga zangna domna pek an ni ngei tur thu min tiam bokani chiat tok chung kwa te Central Wayale chuan ator pui tak zeta
Central Oile malak na lotlin na chan chu kan tran rual na ani awangin hemi konga thatho tu zong te chunga Central Oile chuan lom thu asoya Department changtu Minister chunga kan ngen na te min ngai poimo sakawang le rang taka ma min lak sakawangin Central Oile chuan lom thu kan soibokani ti in kan hriat to angin longtai P&E Department a alignment pu Francis Ro chung nunga te hian November ni thum chonulam khan AOC venga power line an siama an siam ma hian pu Francis a hian control room lambe in shutdown alak fel nuwa bana hian alona enge mochen na atho nuwa bana ala omlain electric current hi ronkal thutin amanta ani vandoina thlenna mun hi abul naya omtele a hria piang ten pan khom ngal ma se current off ngal ani lo wangin chan thei loin electric ban lera electric hria atanga AOC line off ani nuwa lak thlang ni in district hospital pan puini ma se anun na chan thei ani talowani pu Francis a hi patlom ngai le fel tak mai ani a Lairam Isua Krista Baptist ko ran thalai Paul Zion Unit Assistant Secretary ni lai ni in anu puile afa te pahni akalsana afa upa jok hi kumni mi ni in anau pang jok phei chu kumkhat leka upa alani nge ani arwang hi November ni thum khan longtai college venga an chen na ina tlaiwar puyani a atuka ti fel ngai rang te ti fel ani nuwa zanin November ni li sangni somni pahni zandar sarile achan ve khan an khuwa cheurala William anita ani pu Francis avan doina to chungchanga lung oilo YLM member tam tak chu nizan khan longtlai P&E office le quarter tuala an pungkhoma he van doina thleng hi film khurlo wang liau nia an hria ta wangin amo phurtu laka action lak an phuta boruak po atang man le P&E office le quarter tuala hian CYL roi tu te baka van doina tok tu Francis ommek na veng college veng YL member te baka longtlai khopui chunga YL member tam tak an pungkhoma longtlai P&E department a SDO le JE te son chua an phuta P&E ministerin CEM kaltlangin mo phurtu rem ani tur thu soin intiam kamna ne na sarkar malak na ngai chang tura ati nuwa zandar som pakhat le minute somli panga pungkhom te hi antrin dar thei ta chawani Mizoram P&E minister pu Arlal Zirlianan LADC Chief Executive Member pu Vizir Sanga kaltlangin he thil thenga mo phurtu te chu voin chhundar som pani rik ma ngein an chunga action lak ani tur thu asoya boina lian tham athleng talo chawani nizana P&E office tuala punkhom na hian Central Oile President pu HC Vanlal Ruat puya chuan tunhaya longtlai district electric manawangin mipali zetin nunna an chan to thu soin azan la hian he thil thenga mo phurtu te chu sarkarin ban ngal ro se atia nizan ve khan Central Oile roi tu tele sarkar thunei tu te in be in sarkar lam chuan a thei anga chaka malak a in tiama zan lam thil te ani awangin sarkar tan chet le malak a har sada wangin CYL roi tu tele longtai mi pui te chu voin chundar som pani thlenga nga khram turin an ngena Central Oile le khotlang roi tu te chuan sarkar thuanga voin dar som pani thleng nga phot an remtia an thil phut te sarkarin ani anga ati lo tling lowani chuan engpo thlengsela amo an phurlo tur thu soin pungkhom te hi antrin darta ani kha nizana inbiang na hian puar lal zirliana power and electricity minister chuan sarkar chuan a thei anga chakle rangin he thil thleng hi a chui chiang ngalanga a chui tura ruat te hian voin chundar som pani ma a report an the lut man lowani chuan an mani po suspend ngalan ni ang ati ani longtlai AOC venga van doina thleng den chena thom ron nei lian tak rule kwala van doina thleng chungchanga khan I han kir le lok te ang chuti lo chu azuji palang ti a hlau omriau mai October ni som pali sang ni som ni pani khan longtlai district chunga rule kwal khuwa karen manawangin mi pathumin nunna anchana midang pani in liaman tur bokani kha October ni som pani sang ni som ni pani khan rule kwala tanga KM livela hla a thingtluin power line avochata line chian na hi ram nuai tlema khoi har salai deu ani awangin department lamin khotlang punin October ni som pali khan P&E department kai ruai na nuaya natlangin power line chia hi siamani a hetia line chia an siam mek lai hian
van doi thak takin karen aron kal thuta chu chuan line siama lo thok mek mi pathum Samuel lal thiang hlima lal ram din puya lal rin chana lal rin engale lal ngor liana te chu amanta ani karenin mi panga amante jinga pathum Samuel lal thiang hlima lal ram din puya le lal rin chana te hi amuna an boral ngala bidang pani te po an naviawa ma se van nei thak takin damdoi ina enkol an ni nuwa an tha chuak le ta ani rule kwal line hi bungtlang south line le na kal kopani a bungtlang south line hi atha a heti an kho line an siam lai hian rule kwal line lama chuan power ahum lawa ama ero chu bungtlang line lama hian power ron kal thutin khoi emolaya heng line pani te hi an lo in tok pal ani an ring ani kha hei po hi film khurlo wang liau liau ni inalang kha thil thleng chungchanga khan rule kwal vc le oile te chuan Sarkar chu inquiry commission dina he thil thleng rap thlak tak thlen chan chui chianga amo phurtu te hrem an phuta numna chan pathum te le hliam tur pahni te hi zangna domna pek an phut bok ani kha puech zonun sanga sc chuan pu Francis ro chungnungan akal santak achung te atangin na thok thei turan om chuan an tho om tok sarkar chuan angai tu ngal tur thu asoi rualin October ni som palia rule kwal khuwa mi pathumin nunna an chan pha na po amuna enfi ani to in thunei tu sang joka report thelu ani to thu asoya van doina tok te hi jangna domna pek an ni tur thu pi ani ho tu te chuan an soilang bokani Longtai district chunga hian electric current awanga chet sual na hi athleng de mol mol ni in alanga tun nai kum ni chung khan an district a hian electric current manawangin mi paruk zetin nunna an chan to a chet sual na te naw neu phei chu athleng tam hle ni in an soi van doi pal hi thil om thei ani a ama ero chu tun nai a thil thleng te han en hian van doi wang ni lovin thok tu te film khurlo wang liau liau ni in alanga chu wangin han pal jam chi zia zang ani lawani mi puin get an soi me kan ni he thala khen rem ti che lo hung zong kan la police nam chon oma cm hip om boka kupha te po choya ma se mi pui an thunun he lo ni sio an kawa aron chuak lo boka mi pui hen lung oi lo tak je tani na lang mi pui hen kal khom se lan lo la thlen wa boka ni sanira latia sa na Go!